Yeah, mimi najua. Njoo nikuoneshe ndugu yangu, nipatie msaada. Sambani faster ndugu yangu. Wewe njoo nikuoneshe ndugu yangu, unaweza Kiingereza. Una deal lakini huoni kama una deal wewe. Mimi sijui deal yoyote ambayo niko nayo. Mimi unasema nina deal gani? Stop. Akuli miss. Beleza karibu. Hi. Welcome. Thanks. Yeah. So how are you? Ngoni sawa. So I'm happy so much to see you again. Urumva ashaka kumenya no munsi. Ni kagagorobere nest. Ernest. Yeah. So anyway, my name is Ndego BMC. I'm from in Cape Town, South Africa. Urumva yitwa Bandike James. Bandike James. Yavuye muri South Africa. Ni murakoze. Ndani yawazo. So let me tell you something, guys. Urumva no munsi yashimye gutembera ku bantu. Because this is guy is my best friend. Ngaje kuno ndamutembeze mu bantu. Kuvuga rero icyo afise aje gukora ni iki. Urumva toche kwa jira kwanza ubwize kabiri. Akora afasha abantu yubakira abantu amazu abagore ibike ka umutayi. Nukuri. Iyo Imana twibutse. You can be also bad. Okay, so tell him about it. I'm here to discover something because I'm here in Bujumbura. I have a many projects in my life. And my project I want to share with these guys. Urumva. Ibirabire. Umare icyo ashaka wewe ni kimwe. Ashaka yuko araba umuntu yikura kwanza. Numvise amara makenya arabe ko ayo fise ashayongereza. Niba bari babandi baba sikoro. Siwanja inga zibiri no ziri hagi. Yo inga zibiri. Amaze kuza yo. Wewe umva rero nimufise amara nemba ari miliyoni zingahe azira atakongereza. Tewe munzu ufise miliyoni zibiri. So do you say 2 million. 2 million? 2 million. It is a little money, but tell him if you have 3 million, it is okay. But 2 million, it is a little money. Aho rero amaya ni makenya. Ariko urukunda fisi zano konyene barakongeza 200. So vende. Rero jere ndamuha plan hajya hose. Urabona hajya azohubaka hose hajya hose. Nijamiyo mishiga hose. Wezana gusaba mayera nimba yafise. Nabara mu sikoro. Uyu ndamwemewe. Wonwe. Kazi ndio Kiingereza hoja tu. Alafu tano mwingine mago. Ngoja nikwambie hapa lazima atachukua kajunjua atateka nayo maji. So you know what? So I'm happy so much to be with you today. Yes. And I believe that everything will be good. Yes. Sasa sikiliza. Sikwana. Huyu jamaa lazima tumkubalishe. Unajua? Nalinda yazanye mugabo rero nalinda afite imigambi. Wewe kibazo. Your girl best friend singer. 10 million deep. Never mind. Yes. Murandaba niuze muze kugira vuba kubera akakazo kanje kagira. We abazokwibagira. Bazokwibagira ya kwanza wewe uko ulikula. Bazokwibagira. So, guys, tomorrow I will be here in your house because I have many projects to do with you. I think that will get a picture for me. And don't delay. Tomorrow I will be here. Umvise abayedi no misi ngo abayedi batabuza ngaho no munsi. Uno munsi ni abayedi batabaza. Bimba umusingi. Abayedi kibaza mu kwezi kw'icumi tuzaba tutanga kwinjira mu nzu yacu. We abayedi no munsi ifone gusa. You can pay. Yeah. I call him. Yeah, wewe ukubona telefona. Abayedi ni bashika. So do you have number phone? Urafite nimero telefone. Na. Wewe umvisa. You can be sure. Okay. You have a good day. Tuzarenga nanu munsi. You have a good day. Ni mu mpende. Oyaye. Yo. Abazungu baratwibutse. Unamuzi yo. Mimi lazima mimi ndakula hela nyingi kushinda. Unanielewa? Mimi nishakuya ngosa kulikuru
kupangia mpango wote utasikia. Mimi usinizishe kama una mapanga mkononi. Nitakutibua sasa hivi unasikia? Mimi nakutibua. Niko ngoni mimi kuliko wewe. Unataka kunionyesha kitu gani? Hapa nakwambia hivi. Wewe unapeleka milioni moja peka. Sasa sikiliza, mimi sitapeleka milioni moja. Mimi ndio nimesema. Na mimi ndio ametishika na rangi yangu. Sikiliza. Nini. Leta mshiko tugawe. Mshiko ni kitu tunagawa ni kila mtu pass. Mimi sitapeleka pass na wewe. Are you crazy? I'm not crazy. You crazy kwa food dia wewe. Wewe uko food kabisa. Food night. Wewe uko food yote. Unaongeza cha kidogo. Action 2. Wewe ni food night. Tunagawa mpanga. Nakubarikia sasa hivi. Unabarikia mimi nitakupomoa. Unabarikia wewe. Uwezo. Asikiliza acha mtani wako. Leta ile kwanza. Mimi pale kazi. Leta ile kwanza tugawe hapo. Wewe ni food night. Kabisa ni food night, ni food night. Sikiliza, leta ile tugawe kwanza hapo. Tugawe nini? Ndio hapa pesa sikupi. Tunagawa pass. Welcome. Welcome. Nabumbise. Wewe ndio. Baba yetu ni baba. Nabumbise ibyo mwavuze byose. Avuzi. Money there. Bio. Ndugu yangu, money there. Wewe unataka kubaka? Money there. Ndasubiyamo money there. Kila duka Kiingereza, Kifaransa, Kirundi, Kibembe, kila duka. Wewe ndio kwa kapewa. Hakuna nakuvuga charusi charusi nini? Aje na mahera yanje. Nabumbise. Shira. Wewe ndio yangu wewe mnaini. Let me tell you something. Yes. Na cha Samsung na chiki tengashira. Ni Samsung zo kuanza kwa Samsung. Ije ni jiwawe mahera yanje nabumbise jere mwashwanye muri ko mashwana mahera yanje murampa shenga. Shiraha.